to help people, those oelo pua ngā tia ma mawhatia. Wā wana o lau upu le tua e mawhai ai o na suia o le tangata. A wai le mawhai lava se tangata o na sui se tangata. Le mawhai fo'i ni tupe o na sui se tangata. Wana o oe lava le tua lo mātou tamā. O te le mawhai e se mea pia le au noa ma oe lo tamā o ilani. Ia tu mau atu ai le vi inga umalawa ia te oe. Whawavau lava lo vi. Ai aua lava I mātou. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen. Amen. Yale. E lua wa venga na whaia Yesu. E tutusa le amatanga, tutusa le whaiunga. Na mata mai le whai u lafu pua. O le wa venga mua na whaia Yesu. O lo ta ua mali mātai o e van. Na whaia le kerekese. E toa lua tangata na urufia e te moni I kerekese. Ao le isi le leona lua whailonga na vavenga na whaia Yesu, na whai ka tara, e toa tasi tangata. O le atatou whanga, o le au whanga la le mareko e wha, I le tangata le toa tasi. Whai atuai le tatou, ta amara malama atuai le, tatou la unga ne yasu. Amen. Fai upa tolus fumalima. Ma reko fa alona fai upa tolus fumalima. O lea la vaso ua o le fiafi. O le fetalai atu lea o ia ia te latou. I nā tātou o atu ia I le tasi tu o le vai. I le tasi tu. A wana I Kapernaumi, o le Sea of Galilee. O le isi tu o le Sami o Galileia. Na iai ia kerekese. I leo na mua lea Yesu. A le toi fo I mai le risi tu ia Kapernaumi. O te le lopo le ale vāvao nei vāvenga a pe fiaso. A la uloa lava I le vāva mau. Toi o mai leo Yesu ma risi tu mai Kapernaumi I Sea of Galilee. Toi ho I Katara. Le vāvenga lona lua. Ia vāvenga uma na hangi le wha. Hangi e wha. Hangi e wha. Amen. Whamei o nei tangata o whatumuina te moni o lo sau I le mareko e lima. Me ua fiu e atu fia na sai mai ua mea. Atu fia o na sai mai ua mea whamei motu sia. E motu sia te moni. E atu fia o na sai o na vai mai ua mea. E motu sia te moni. Amen. O le ora tuna o Yesu, malana au so I le tu o le vai katara. Vai upo ono, mareko lima vai upo ono. O lo mamau mai e ia o Yesu o na mamoi. Vai mai o mamoi. O mamoi. O mamoi mai lea mai fo ia te ia. Tangata. Tangata le na urufia te moni. Wai loa mamau mai Yesu ona ta moe mai lea o le lava. O le lava tali nei te moni tonu o nei tangata O ia lava nā le nga moe mai. O na whai atu lea. Wa langa mai foi o ia ia te I leo tele. O whape mai. O te moni lea wa langa mai a Yesu. Se alau nā ia te matou nei. Yesu e le alo le tua sisiri ese, o te whai atu ia te oe, le suafa o le tua, ia e aua, ia e le whati ngā mai a te au.
wa ai oi ne tangata ia Yesu au atu whaatinga mai a teo whaatolu na ai oi ia te moni a Yesu o risi ai oi ua mātou ai oi mai fo'i ia mātou ai oi mai fo'i ia te ia ina ia le au eseina i lātou i lea mea i lea nu whamai ai oi te moni a Yesu au ala au esea i lātou i lea nu o risi ai oi e te moni whamai ai oi ia Yesu e watu lātou i lafu pua au ala au esea i lātou i lea nu au ana au ese lea e Yesu mai nu o toi o se hori amen. So, i tātou loa. Ma i tātou malamalama whai mai whiu tangata sai mai o mea e motu sia ti Apolo. Ai sea. Langa ele manga o ti Apolo ni mai e whai tangata sai e tangata. E mana o lava ti Apolo ia na ia maia. O maia sai e ti Apolo e sai e tātou te leilo atua e sai ai e sai ai le o langa o tangata. Amen. E sai ai le o langa o tangata mai manuia mai le atua. Whātau asoina mato tangata ina ia aua le vai atu i le mamanu o le atua man upu o le atua. Amen. So o sai o mai o mea na satani. It's like a desire of the flesh wale whainga wesi ma tangata. Amen. Ia whai mai na whamaro loi Yesu. Na tu tuli e se Yesu ne tangata. Ne te moni mai tonu ne tangata. Tu tuli e se Yesu mai ne tangata ne te moni ma tala ma whiwhiri. O le mea lau whea tuai. O ne tangata. Na uru fia te moni. Aua o Yesu nei Kapanaumi. Whailonga mua usau Yesu. Ngai loa lawe te moni usau Yesu whahangi le whaina ia. Aua le ia o mai Yesu me oro lātou iai. Ia aua le ia o mai Yesu e tutuli lātou. Ia le whamaro lo ma whamalua Yesu le wha. Amen. Ia tātou loa le eise paua le eise malosi anga o satani. Ia Yesu. Le alo le tua. E o whailonga longa lua. Same thing. O te moni lava le na ulu whailonga mua. Wai le tulia e se Yesu. Na ulu na tuli lafu pua. Ia lafu pua. E le enia nganga o ungi pua. So they don't have no control over the pitch. So ta moa tua pa uila ko fe. Pea sta vale alu ka vale alex fo uri. They can control. So langa le enia nganga pua. Ia na male moa pua vai ala se o ai solo ate mon. Le foi la no mai te moni nei ulu tongo trata fai longa lua. Le fa venga longa lua. Amen. Ya o te rola po le ase va na iai. A wa fai me wa leva na iai le tangata. Le lei a tangata i lunga maunga. Mau foi tunga mau. Le lei tangata. Ya wa le ma fai se mea. Taguai fili marolosi a nei ti a polo mana te moni o sai ti ai. O te loa lava na te talo nei tangata ia Yesu. Na te talo nei tangata i le atua e la vea ia i la tau. Mai pua ngā, mai whaleanga. Wha mei wa nofo mai se lei o la tau tino i maa ai. Amen. I vai lei, e rei fide musa tani pe a atu tongo tangata. E manao e whaleanga oe se ia e oti. Amen. E manao e whaleanga oe se ia e oti. So, na tulia foi la Yesu e nei te moni mai nei tangata. Le sau i le whau poiva. Wa fesili atu foi o ia te ia. Po ailo ingoa, o le tali mai leo ia. Wa whapea mai. O le ke ono, lo ingoa. A wai to tele i matou. So a wai to tele i la tou. O atu le whai upes fumartonu. E lua afe pua ai el ta moe.
Amen. Nenga malemo pa uto fe malemo vai. Orono wina. E lua hafe te moni nei tonu nei tangata. Mena tatou loai. E te tele o tatou ngangan fausia e le atua tatou. E te tele tatou. There's a limit. There's no limit. There's no limit in our spirit. So a tumuina la tatou te moni. Fa ingelo te moni tonu ya tatou fa leanga o tatou tino tatou mafafau a inga mfanau meo mlava. Amen. So ole fo ele. So e lua fe puare tonu netngata. Mele tatou lo ai matuai. So ile mafaya ile tngata sumea. So me fo ile motu si hai fili na faya tngata satani. Amen. So po le malo loso fili fai satani. Po le fo ile fai ta ma fatia ma simea e le ma fai ai ona sau Yesu ile tangata o lo talo ia teia. Fai mai draw near to me, and then I will draw near to you. Amen. Fai mai ile talo ile tua ela vea ia te oi. Talo ia Yesu ela vea ia te oi. Jesus, save me. 2 words or 3 words. Just keep saying, Jesus, save me, help me. You know, save me, help me. But what else? That's it. With faith. To make faith like a mustard seed. To my faith. To my fatu, like tiki fatu uma. Ola uma atupu ola. Elau tele lo na tupu. Amen. So, polaro like teacher lo fatu tua. Just pray 2 words or 3 words. God knows what is in your heart, and He will answer your prayer. Ole vaile ye lau tele pe la au fua la wolola. Ma lau tele atu lon tupu la au umalava. Fa pena fo ilo malosi pe e salva fo mati Apollo. Amen. A south ngata free from addiction. E fa aluaina, fa toluina, fa faina. Ona vatu fa manuyanga ya te ia. E sili atu I mea na nga oye satani matangata. Amen. So, eleo oi. Wafe mai, delight ourselves into the Lord. And He will give us the desire of our heart. So if we delight ourselves in the devil, amen, He will give us the desire of drugs, alcohol, but to know tino pupungatio le neilangi. Amen. So we delight ourselves into God, and He will give us the desire of our heart. Amen. So, eleo oyo te moni, like tonu ia te oi. Ye fama losi mai. I mean, force yourself away from Him. Ye te talo ile tua. Force yourself away from Him. Ile te talo. Te talo ile tua, fa mai te talo ile tua ele au noa. Le ale wingo le mea le au noa. Te talo po fea lava me o yei po oi foi oe po ye po pele ai so fatu tua pe ye so like titilo fatu tua what the mustard seed. Amen. Faith like a mustard seed can move mountain. Mai te talo e leo noa. Te talo po fea lava me o yei po le halo fatu tua, po le halo tua inga tangata, te talo ile tua. He will save you from your addiction. Jesus will break those chains. Ele ai se malosio satani. Na Paula vana malosi na mea lele yei or fai tonga fiti. That's it. Or fai tonga fiti.
Amen. O le whaitonga fiti. O le vatu leo mawhau le hanga ia te oe whare anga i oe. Pau lava nā o le malosi le iei. Ai le eise malosi tau fia ai oe mai ati oe. Amen. He can steal anything from you. He can steal anything from you, but that faith like a mustard seed. E re mawhai sa tani o nau ese mai ati oe. Ie te talo. Don't give up and suicide. Don't give up and suicide. Ie e te talo. O whai atu whai ati o tau. O ea lo selling mea. Ia awane. I stop selling drugs to the people. In the name of Jesus. I stop that in the name of Jesus. Wale whasioti o tau tangata. Ai o tau tupe o lo mau o maritoto tangata. So e lea ngai lava o tau. So ai alofa i lea tua, alofa i whanau, ai alofa foi i a inga matangata. You too. Stop. I'm talking to you. Stop. I don't know who am I talking to. But I know there is people in Samoa and American Samoa that still selling ice, cocaine, and all those drugs. By the young night tangata. Amen. So your addiction because you give your desire to the devil. You give your desire to the devil. If you give the desire to the Lord, e siri atu lo fia i le tu fale nganga i lo le tu faltino. A tele lo wola i le tu faltino o la titi fo i lo nganga. A tele lo wola i le tu fale nganga o tina ia me atino. Le eise ma lo si o tino. Amen. So o mea le ina fatu muina i tatou talia Yesu e vea mo tatou li i tatou faola fatu muina i tatou i le nganga pa i o le atua ina ia aua na yeise room. Aua na yeise avanoa mo satani mana te mon. Amen. To delight ourselves into the Lord and He will give us the desire of our heart. Living in the spiritual life. Living in the spiritual life is more joy, more blessing, more strength, more healthy than the devil's desire. Umomai. You know, umana aye kustusa kireso umana aye eva matamu apu unailole wole la lava. Amen. On fait mailo le tua atamu feo lua. Fait mai atamu le tua. Wau la ngona atu, wau la ngona lo leo. O le mara lafi le tua lau. Wau ma le lava. Amen. A fayat fitlaya tu le tua ya atamu. Waina fayatu lua le lava. Waina fayatu lua le lava. Waina fayatu e mana losi filifili e satani o lo sai tia ai mai lo sau le tua. Waina fayatu o le control ya drugs, ya oil, ya so malava. Oina fayatu e le so fatua tua te sau ai le tua. Oina fayatu e le so leo le so manatu e te talo i le tua. Yoane valu feu pe fast food malfa o satani o le pepelo o ia foi o le tamao le pepelo. Amen. He is a liar. So don't give up. There is hope. And that hope is Jesus. Te talo i le atua e au mai le salamo. Te talo i le atua e fo iatu salamo. Te talo i le atua e fo iatu salamo. O le salamo e o se mea tinga. O se mea tinga. Amen. O se mea tinga. Whamai o la awola ai fua mai. E teu le atua. So oe le wa amata. A whai eo atu salamo i ate oe. Wa amata ona e teu. O la wa amata o teu oe le atua. O se mea tinga salamo. Ai awo te whawai vai ai. A wale amatanga leo na wolanga kerishano.
o salamo. So te talo i le atua e fua i atu lotu salamo. O fatu muina o i le nganga pa ia o le atua. Amen. E fo i mai a Yesu. Ola i le olanga fale nganga. Fai tautus pa ia. Mahalu i lotu. Vai le isi fo i vadenga le fai a Yesu. Isi fo i vadenga sa fai a Yesu. I le... O tu tonu la fale. Yo por fale o ele na fai e pe al falo pe teu. E ale na fai ele. I vadenga la ia o tumu sai te ngata a. So wale se rumo e atu i tonu te ngata e vatu le mai supa. O le telepe le o lunga al fale e tu mai lalo le mai supa i lalo ia Yesu. Fumai fatalai ngā Yesu i e na o atu e vatu mai famai o lo o tau fatu atua o malo lo wailo o tau uso. Amen. So i whape nai tātou. Ia tātou fatu atua m tātou talo. Ina ia la veai mai o tātou uso m tātou tua whawhine. O lo saisaitia i whiwhiri ua mea satani. Whiwhiri satani. Wai le eise maalosi o whiwhiri satani. I le te talo tangata kerisiano. Ma tangata e alofa i tangata. Tangata o lo iei le ola fisosoani. Tangata o lo iei le loto alofa. Peo Yesu o na alofa mai. Tangata o lo vaai. Tangata e wha peo na vaai mai Yesu. Ia tātou te talo. Ia tātou te talo. Te talo i le atua. Te talo i le atua. Ina ia la veai nei tangata. Mai le leanga sa iai. Tō tele tangata vau whioti o no nei mea. O whala au whasaina. O lewa whong whaleanga o le whili whala au whasaina. Whamaina sele te moni ia i tino nei tangata. Whapena whoi me o le tangata. I tangata i tū naunga o le neilo langi man mawhatia drugs. I sele. I sele sa tani o tino a te leilo. From the healthy body to the ugly body. Amen. From the healthy life, healthy family to the ugly life. It destroys family. It destroys your life. It destroys your health. Amen. Ia tātou te talo mo ne yuso. Ia manuia ma ia la vea i mai le tua ia te lato. I lo tātou fatua tua. Ua nao Yesu. Ua nao Yesu e matala i o whiwhiri. Delight yourself to the Lord. And He will give you the desire of your heart. Of your heart. Mai e tātou fia i le tua. O le ia fua ina mai lolo. O manatu le lei. Ia e tātou. O ia o le alofa atua toa. O Yesu o ia o le taitai. O ia o lo tātou tarita. O lo tātou mamalu. Ma whae aina o tātou ulu man whae anga whiri. Ma le polonga popo ngā whiri. O ia e lango ia i tātou. O ia o lo tātou whao le tanga. O ia o lo tātou whao. O ia o lo tātou whaola mai popo ngā. Ma la vea i mai popo ngā. O Yesu o le whafonga mai. E whafonga mai a tātou talusanga. E talia talusanga al pupunga. Tangata pupunga Yesu. O ia o lo tātou file mu. O ia o le tupu o file mu. O ia o lo a fio le mea lilo. O ia foi e sila fio o tātou loto. O ia o lo tātou wha fananga. O lo tātou malosianga. O lo tātou whatuatuanga. O lo tātou upumoni. O ia wana o ia le ala le upumoni ma le ola. Le mfaina latu se tasi tamape a leo i atu ia Yesu. Ia ui mai a Yesu i lau te talo. I lau te talo ia Yesu e la vea i ate oe. Ma motu sia fitfide satani o lo sai tia i oe. A le eifo se tangata e lofa i ate oe. Wo ino sia oe ono neila von leanga fala au fasaina.
ua na o Iesu e alofa ia te oe. Ia mau lau mawhawhau ma lau loto ma lau whatuatua, ua na o Iesu e alofa ia te oe. That's hope. Whamai ia tātou loto te tele, loto te tele, loto te tele, te talo, te talo. Whamai Iesu ia tātou loto te tele a wā, ua o manu mālo i laulang. Ele ai se mālosi o Satan. Leo whai atu sao ia te oe. Ele ai se mālosi o Satan. Ala na lehanga tangata o tangata lava ia. O delight yourself to the devil and not Jesus. So change your way now. Change your way now. Pray. 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 Nei tangata fia mai o mea sai ai. Nothing. O lo la sau Iesu whaangi le wha. Nothing can stop Jesus from coming to you, my brother. Usum tu whawhine. Ie ate oe le nganga alofo ia te talo mo nei tangata. Se mea le yanga nei mea. Amen. Jesus is a chain breaker. And nothing that can stop Jesus from coming to you. Just pray. Pray. Pray in the name of Jesus. Thank you, Father, for your word. Faftai lau upule tua, faftai lau soa ni mai. Ia tu maulo vi inga favau lava lo vi inga lo tamau ina. Ia tua la vea ia uso mo tua fafine i Samoa mamik Samoa mne ia tunu mai silava tunu. Mai nei leanga, manao leanga, desire of the flesh. Oiolo mafatia i drugs, male ava malos. Lea tua lo tama. La vea ia ila tau ila wolofa. In Jesus' name. Thank you, Father. Ia pa ia lava lo swafa. Ia mamalu lava lo fio anga lo matou tama o ila. Faftai le tua. Whamanuia oe whalongolongo mai lau upu matalia. Lea tua lo tama o ila. In Jesus' name. Amen and amen.